odlučio za sastav u kojem nema, dakle, velikih promena. Ovo je reprezentacija Srbije koja će igrati u postavi Jorgačević, Tomović, Vidić, Rajković, Kolarov, Petrović, Kuzmanović, Ninković, Krasić, Tošić, Pantelić. Zbog manje povrede na klupu je seo Milan Biševac. Pretpostavilo se da bi on mogao da bude u startnoj postavi. Kapitan reprezentacije Srbije je Nemanja Vidić, koji danas igra 55. utakmicu za reprezentaciju Srbije, to jest za reprezentaciju svoje zemlje. Vladimir Petrović, selektor srpske reprezentacije, njegova 12. utakmica, do sada 3 pobede njegova 9. utakmica, do sada 3 pobede u tih 8 mečeva. Za Rusiju na golu Akimfejev, u zadnjoj liniji Anjukov, Vasili i Aleksej Berezucki, na poziciji levog beka Žirkov, ispred njih Semšov i Glukavkov, zatim Zirjanov, Keržakov, pomenuti Pavljučenko i Andrej Aršavin. Zbog povrede u sastavu nema Denisova, on je počeo pripreme sa ekipom, međutim vratio se u ponedeljak kući. Srpski reprezentativci aplauzom su pozdravili navijače, ima ih negde između 10 i 12 hiljada na stadionu Lokomotive u Moskvi. Početni udarac izveli su reprezentativci Srbije koji igraju u belim dresovima i napadaju sa desne na levu stranu. Vidić. Bio je to start Semšova. Ninković, Tošić, Kolarov, Ninković, Kuzmanović, Kolarov. Ovo je bio prvi pokušaj da se pogodi Marko Pantelić, 32-godišnji reprezentativac Srbije. Lopta se od Aleksija Berezuckog odbila Akimfejevu. Žirkov, napada ga Krasić. Glušakov. Nije uspeo Keržakov. 3-4 brze razmene lopte i ona je već sada na desnoj strani kod Krasića. Njemu iza leđa prošao Tomović. Krasića prati Zirjanov. Petrović. Dupli pas sa Tošićem. Udarac Radosava Petrovića koji je postigao prethodni gol za reprezentaciju Srbije i to u meču sa Južnom Korejom u porazu od 1-2. 3 utakmice za redom reprezentacija Srbije nije pobedila. Bio je to Petrovićev prvi gol na 18 utakmica za nacionalni tim. Akimfejev vraća loptu u igru. Kreće na nju Rajković. Kolarov do Jorgačevića. Jorgačević danas igra 3. utakmicu za reprezentaciju Srbije. On je trebalo da debituje u takmičarskom susretu protiv Estonije, ali je bio povređen pred taj nastup i iako mu je bilo teško, iako se lomio, na kraju je priznao da nije dovoljno spreman. Ninković je uzeo loptu Aršavinu, Vidić je popravio taj utisak, napad teče preko Kuzmanovića, lopta kod Krasića, ispred njega je Žirkov. Pokušat će da zatvori Zirjanov. Keržakov. Odličan potez. Kuzmanović je uzeo loptu. Ninković. Faul na Milošu Ninkoviću. Prekršaj Zirjanova. Zirjanov je jedan od najvažnijih igrača ove ekipe. Bez obzira na to što Zirjanov nije više u prvoj mladosti, u 34. je godini života. Taj igrač je možda Zenit dostigao na šampionatu Evrope 2008. kada je uvršćen u idealnih 11. Pavljučenko, Vidić, Semšov. Lopta kod Žirkova.
Ispred Tomović, tu je i Kuzmanović, Pavljučenko. Prvi udarac i ruske ekipe. Dik Advokat nasledio je na klupi reprezentacije Rusije Gusa Hidinka. Mnogi smatraju da je to uticalo na slabije igre reprezentacije Rusije, jer Advokat nema tako dobar odnos i komunikaciju sa igračima kao što je imao Hidink. Glušakov, Vasilij Berezucki, Manjukov, pa potom na trenutak Semšov. Glušakov. Tomović je pustio loptu da izađe van terena. Žirkov je bio vest dana u Rusiji možda samo juče ili dan pre toga, kada je potpisao ugovor sa Anžijem. M što je popularan ovde, M zbog sume koju je dobio i svih dodatnih svih pratećih prinadležnosti kada je potpisao ugovor sa u ovom trenutku jednom od najbogatijih ekipa na svetu. Udarac Tošića, drugi šut srpske reprezentacije ka golu Akinfeeva. Golman domaćina šalje loptu napred na Pavljučenka, koji je bio sjajan u skoku. Lopta kod Jorgačevića. Rusi nisu u velikoj formi, u prethodnim susretima nisu bili tako dobri. Jedna pobeda na prošle 4 utakmice i to protiv Jermenije 3-1. Sa Kamerunom prethodni meč bez golova i 2 poraza od Belgije i Irana. To su rezultati u prošlim utakmicama, u prošle 4 utakmice ovog nacionalnog tima. Kolarov ispred Semšova, Jorgačević. Lopta pripada reprezentaciji Rusije. Kapitan ruskog tima već neko vreme je Andrej Aršavin. Anjukov. Aršavin. Lopta je pogodila Ninkovića, udarac iz ugla za reprezentaciju Rusije. Pavljučenko kao i braća Berezucki su najveća opasnost prilikom ovog prekida. Nismo bili dovoljno oprezni, pa su loptu ubacili sa strane fudbaleri ruske reprezentacije. Ipak Ninković, Kolarov i Tošić se oslobađaju pritiska, a loptu prihvata Zirjanov. Pantelić napada Akinfeeva. Vidić. Ninković. Nešto kasnije nego što se pretpostavljalo, glavni sudija meča Hateganu svirao je 3. faul ruskoj ekipi. Tošić. Kolarov. Ninković. Sasvim desno Krasić. Lopta kod Petrovića. Tomović. Žirkov. Zirjanov. Aleksij Berezucki. Žirkov. Glušakov. Anjukov. Vasilij Berezucki je vratio loptu Akinfeevu, ona je sada kod Vasilija. Dobro se zagradio Rajković, lopta kod Jorgačevića. Rajković je bio u duelu sa Aleksandrom Keržakovim.
Ovaj fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga je trenutno drugi strelac lige. Svoj 9. pogodak dao je u derbiju sa CSKA iz Moskve tokom prethodnog vikenda u pobedi od 2:0. Drugi pogodak na tom meču takođe je dao igrač koji je danas na terenu, Anjukov, desni bek ruske reprezentacije. Aršavin, Semšov, Keržakov, lopta ka Pavljučenku. Još jednom Rajković dobar u duelu sa Pavljučenkom. Ponovo lopta Bojanu Jorgačeviću. I dalje nije potpuno izvesno da li će Pavljučenko i sledeće sezone biti član Tottenham Hotspura. On je odigrao nekoliko jako dobrih utakmica prošle sezone, ali i dalje ima jedan od velikih problema za stranca u Velikoj Britaniji. On ne govori dovoljno dobro engleski jezik. Ninković. Kolarov može da šutira. U prethodnih 10 minuta 3 udarca srpske reprezentacije ka golu Akinfejeva. Kako je krenulo, vrlo brzo će reprezentacija Srbije prebaciti prosek u kvalifikacijama. Naime, prosečno po meču reprezentacija Srbije ka golu rivala šutira 12 puta, od toga samo 5 puta u okvir gola po utakmici. Rajković. Kuzmanović. Petrović. Tošić. Uzeo mu je loptu Aršavin. Keržakov. Petrović. Vidić. Ninković. Krasić. Petrović. Tošić. Traži loptu Kolarov. Ispred njega je Anjukov. Kolarov osjeća da je brži od protivnika, ali je prolaz zatvorio Vasili. Novi faul. Prekršaj Pavljučenka na Radosavu Petroviću. U prethodnom delu utakmice oba tima pokušavaju da stignu do lopte i da nekako kroz posed lopte stignu do gola rivala. Za sada Srbija uspeva u toj nameri. U ostalom, veći broj udaraca ka golu protivnika. Rusija 1, Srbija 3. Aleksej Berezutski izbacio loptu koja je stigla do Jorgačevića. Rajković. Kolarov. Ninković. Tošić. Ninković. Lopta se odbija Ninkoviću. Kolarov. Prevario je Zirjanova. Tošić. Kolarov. U kaznenom prostoru 2 reprezentativca Srbije. Lopta na prvu stativu, tamo je bio Akinfejev. Aršavin kreće u napad, Rusi napadaju sa 3 igrača. U ovom trenutku branimo se sa 5, pridodaje se desno Zirjanov. Aršavin pokušava sam. Odlična odbrana Jorgačevića. Aršavin je lepo dovršio akciju koju je sam započeo, pretečao je nekih 30 metara i potom prvi udarac na utakmici u okvir gola. Drugi korner za reprezentaciju Rusije. Jorgačević je napravio nekoliko koraka napred. U ovom trenutku branimo se kombinovano. Najviši igrači ruske reprezentacije imaju pratioce pored sebe. Vidić izbacuje loptu. Pantelić. Berezutski je vratio loptu ka Anjukovu. Zadnja linija srpske reprezentacije 40 metara od svog gola. Keržakov se preselio na desnu stranu.
Kolarov, Rajković, Petrović, Kuzmanović. Srpski reprezentativci deluju sigurni na lopti, nekoliko u prvi mah se možda čini rizičnih driblinga, ali Tošić, Kuzmanović, Petrović, Ninković do sada su dobijali taj duel 1 na 1. Tomović, Krasić izbacio iz igre Žirkova. U završnici imamo 3 igrača, Pantelić i Tošić. Krasić, već mu prilaze protivnici. Očekivao je podršku nekog od saigrača, možda Tomovića, koji sada brine brigu o Aršavinu. Zirjanov, lopta ka Anjukovu. Njemu prilazi Kolarov. Kuzmanović, odlično ispred Pavljučenka. Lopta je kod Tošića. Može napred, brži od Anjukova, zaostaju ruski reprezentativci, novi faul. Ovo bi trebalo da je 5. prekršaj ruske ekipe, start Anjukova na Tošiću. Nije dovoljno blizu bio Glušakov. Petrović i Kuzmanović razgovaraju o tome ko će šutirati. Kolarov ipak uzima tu loptu i mislim da će je on namestiti za šut. Tošić je takođe pored lopte, gotovo 30 metara od gola Akifeva. Samo Kuzmanović ulazi tamo u kazneni prostor, očekujući eventualni odbitak. Marko Pantelić je ušao u živi zid. Pokušava da ga izgura Zirjanov. Možda je spremna i neka akcija. Kolarov je želeo da direktno šutira u gol, iako se Pantelić otvarao. Za sada smo bez šuta u okvir gola Akimfeva. Aleksej Berezucki, Pavljučenko, Keržakov, Aršavin, Rajković, Tomović, Jorgačević. Loptu traži Kolarov. Najveći deo napada reprezentacije Srbije do sada po levom krilu. Tošić, Petrović, slobodan Krasić. Iza leđa mu je otišao Tomović. Kuzmanović se otvorio. Vrlo lepa ideja, lopta ka Tomoviću. Ispred njega je Žirkov. Tomović bio bi zadovoljan da izbori korner. Ništa od toga, gol out. Nenad Tomović danas igra 6. utakmicu za reprezentaciju Srbije. Kad god može, on pokušava da pomogne napadačima. Na prethodnim utakmicama uspevao je često, u tome čak ulazio u gol šanse. Pavljučenko. Akifejev stalno gađa Pavljučenka kada ispucava loptu. Petrović. Rajković. Jorgačević. Kolarov. Tošić. Ninković. Vrlo lep potez. Faul Aršavina. Ninković se povredio, ako se sećate, u utakmici sa Estonijom. I odsustvovao je neko vreme tokom ove sezone. Igrao je na 3 od 4 utakmice Dinama iz Kijeva, ali nije počinjao. Krasić. Kuzmanović. Tošić. Pantelić. Ninković. Kolarov. U kaznenom prostoru Krasić i Pantelić. To bi trebalo da bude prvi korner za reprezentaciju Srbije. Gledate prijateljsku utakmicu sa Rusijom na stadionu Lokomotive u Moskvi. Poslednji test pred nastavak kvalifikacija za obe reprezentacije. Korner će izvesti Tošić. Rajković i Vidić otišli napred, kao i Petrović. Pred golom je Marko Pantelić.
Lopta na drugu stativu, tamo je Krasić koji je prihvatio loptu, možda će pokušati da šutira, dupli pas sa Rajkovićem, nije prošao. Žirkov napred ka Keržakovu. Keržakov pored sebe ima Kolarova i Kuzmanovića, Ninković se vratio, pomogao, bio brži od Aršavina. Lopta kod Jorgačevića. Oprostite, Vasilij Berezutski. Anjukov, Vidić, Petrović, Kolarov. Start Aršavina, promašio je loptu. Andrej Aršavin, 30-godišnji kapiten reprezentacije Rusije. Samo 5 igrača u istoriji ove reprezentacije odigralo je više mečeva od njega za nacionalni tim. Tomović je opet otišao daleko. Kuzmanović. Lopta je preskočila Marka Pantelića. On se ipak zahvaljuje za ovaj pokušaj. Na ovoj utakmici reprezentacija Srbije igra bez dva najbolja strelca od aktivnih igrača, bez Nikole Žigića i Dejana Stankovića. Nema ni Ivanovića, sva trojica izostaju, pa na neki način zbog povrede. Žigić i dalje nije dovoljno fizički spreman, iako se oporavi od povrede. Keržakov, pored njega je Vidić, fantastičan start, loptu je pokupio Pavljučenko, levo ima Žirkova. Žirkov, zaustavlja ga Tomović. U prvi mah se moglo učiniti da je start Vidića bio na loptu i usporen snimak to pokazuje. Keržakov u startnoj postavi Dika Advokata, čoveka kojemu je bio trener u Zenitu iz Sankt Peterburga i čak ga svojevremeno stavio na klupu. Keržakov je u tom trenutku razmišljao da napusti ekipu, međutim kako je Advokat otišao, tako je Keržakov dobio mesto u startnoj postavi i ovaj fudbaler je trenutno jedan od najboljih u Rusiji. Bez velikih šansi na utakmici do sada. Srbija češće šutira ka golu rivala. Posed lopte, verujem da je ujednačen, ali nemam pouzdanih informacija u vezi sa tim. Trenutno Rusi sa 10-oricom igrača u polju, s obzirom da je Keržakov izašao van terena. Žirkov, Aršavin, Glušakov, Semšov, lopta kod Zirjanova, Anjukov, Zirjanov. Pantelić je ukrao tu loptu. Tošić, da nije bio tako blizu Zirjanov, prošao bi ovaj dribling Zorana Tošića. Imam utisak da samopouzdanje srpske reprezentacije raste i da je sredinom poluvremena dostiglo tačku u kojoj srpski tim veruje da je u ovom trenutku bolji. To može da znači i da će pokušati ambicioznije da igraju u nastavku. Da ne kažem hrabrije. Aršavin. Iznosi loptu Rajković. Pantelić. Nisam siguran. U nedozvoljenoj poziciji Marko Pantelić. Priprema se u igru da uđe Pavel Pogrebnjak. Saigrač Zdravka Kuzmanovića u Stuttgartu. Rajković, Petrović,
Kuzmanović, Krasić, Pantelić. Novi ozbiljan start ruskih igrača. Pantelić na kolenima. Pantelić nosi ove crvene kopačke već neko vreme. Na njima je zastava Srbije i ime kćerke Ingrid. Vasilij Berezutski, Anjukov, Petrović, Tošić brži od dvojice protivnika, drži ga za ruku Anjukov. Hateganu je čekao da vidi da li će Tošić iskoristiti tu prednost. Kako se sve promenilo u nastavku ove akcije, prekinuo je igru novi faul. Pored lopte Kuzmanović. Evo šanse. Ispred Marka Pantelića, Anjukov je izbacio loptu za novi korner. Sa druge strane, loptu će u igru ubaciti Miloš Krasić. 5 srpskih igrača u kaznenom prostoru. Evo prilike. Pokušao je Boban Rajković. Lopta kod Tošića. Lep centaršut. Lopta ipak blizu Akinfejevu. Na drugoj strani Ninković zatvara Aršavina. Tomović do Jorgačevića. Kolarov nije zadovoljan što mu Jorgačević nije dodao loptu. Aleksej Berezutski. Tomović. Ninković. Petrović. Kolarov. Petrović. Ninković. Očekuje loptu Krasić, vrlo lepo dodavanje. Krasić suviše po strani. Mudro je sačekao start Živkova, novi korner. Keržakov ne može da nastavi utakmicu posle onog starta Nemanje Vidića. Iskrenuo je zglob, ostao je na nogama do trenutka dok nije napustio meč. U 26. minutu ustupio je mesto Pavelu Pogrebnjaku. Njegov prvi kontakt sa loptom bilo je izbacivanje iz kaznenog prostora. Tomović, prikrao se Marko Pantelić, novi korner. Loptu izbacio Anjukov. Tošić, Pantelić. Kuzmanović se namešta na udarac. Lopta je pogodila Zirjanova. Rusi imaju priliku za kontru. Ostao je na zemlji Miloš Ninković. Sudija je prekinuo igru i pokazao da vrlo brzo na teren uđu lekarske ekipe oba tima. Aršavin na zemlji, Ninković na zemlji. Za sada ono što se videlo je sasvim dobra igra srpske reprezentacije, mada i dalje bez velike šanse. Možda su Rusi bili najbliži golu ako se računa onaj udarac Andreja Aršavina u okvir gola. Međutim, Srbija do sada ima više loptu u nogama i nekako u igri je opasniji rival. Sudar glavama Aršavina i Ninkovića. Ninković i dalje na zemlji. Ninković ima 26 godina, ovo je 18. utakmica za reprezentaciju ovog izuzetno talentovanog fudbalera koji je velikih problema u karijeri imao sa povredama. Najčešće se Ninković sam povređivao. Juče je nabrajao niz tih povreda i to onih težih, lakše, zbog kojih je odsustvovao nedelju, dve, nije ni brojao. Dakle,
5 težih povreda. Oba stopala, desno koleno, zatim problem sa desnom pa sa levom nogom, i to su najčešće bile, to jest ni u jednom slučaju nisu bile mišićne povrede. Ninković van terena. Aršavin takođe, u ovom trenutku obe ekipe sa po 10 fudbalera u igri. Od srpskih igrača na zagrevanje je krenuo Veseljko Trivunović. Ukoliko Ninković ne bude mogu da nastavi meč, ali to bi zaista bio peh. Vasilij Berezutski, Akinfejev. Glušakov, Aleksej Berezutski, Semšov. Zadnja linija srpske reprezentacije, sada već skoro na sredini terena. Glušakov, Pogrebnjak. Anjukov, Pavljučenko, Zirjanov. Lopta ka Pogrebnjaku, ispred njega Rajković, probao je Kolarov, faul na Anjukovu. Ulaskom Pogrebnjaka Rusi su dobili u skok igri. Pogrebnjak, jedan od najviših igrača na terenu. Nova promena u reprezentaciji Rusije, i druga prinudna i druga zbog povrede. Biljaledinov će ući u igru. 26-godišnji igrač Evertona danas igra 42. utakmicu za reprezentaciju. Semšov. Nisu uspeli da ostvare svoju ideju ruski fudbaleri, pa Srbija sa Ninkovićem ponovo u terenu pokušava da istrči kontru. Faul Vasilija Berezutskog. Petrović, Vidić, Kuzmanović, Krasić, Tomović. Pavljučenko sada igra iza Pogrebnjaka. Oba selektora, najgrublje rečeno, igraju u formaciji 4-2-3-1. Pogrebnjak, Anjukov, ponovo Pogrebnjak, Aleksej Berezutski, Biljaledinov, Žirkov, Biljaledinov, Glušakov, Zirjanov, faul Rajkovića. Pogrebnjak će ostaviti loptu sa igračima. Sada joj prilazi Žirkov. Ovog puta lopta će drugom putanjom ići u kazneni prostor. Ispred njega su igrači obe ekipe, 7 srpskih reprezentativaca i 5 igrača u crvenim dresovima. Žirkov čeka znak sudije. Korner za reprezentaciju Rusije. Trebalo bi da bude treći.
Zvižduci Žirkovu sa tribina stadiona Lokomotive. Veliki broj ruskih igrača u kaznenom prostoru. Prekršaj je načinio neko od njih, oprostite, igrao rukom i zbog toga lopta za reprezentaciju Srbije. Deo igre u kojem smo izgubili taj ritam, u kojem smo nekako splasli u igri. Do onih kornera imamo utisak da smo ostavili nekako bolju sliku, da smo napravili nešto više u igri. Međutim, sada ovi prekršaji pa promene kao da su nam oduzele tempo. Jorgačević. Pantelić. Vrlo lepo, Kolarov, Ninković, pa Pantelić. Ponovo Kolarov. Ninković. Tošić. Kolarov ka Jorgačeviću. Lopta je pala predaleko od srpskih igrača. Za sada ne koristimo Krasića, ne bar u meri u kojoj se to radilo na prethodnim utakmicama. Aleksej Berezucki ka Akinfejevu. Vasilij Berezucki. Uspeli smo da uzmemo loptu koju je pokušao da kontroliše Glušakov. Aut za reprezentaciju Srbije. Tošić čeka znak sudije. Akinfejev uzima kapitensku traku. Predao mu je Zirjanov. Kolarov će ubaciti loptu u igru. Tošić. Ninković. Kolarov. Ponovo Ninković. Ruski igrači u strahu da mu priđu. Imam utisak da Ninković uživa u igri. Kuzmanović. Vidić. Jorgačević. Lopta ka Krasiću. Ispred njega ipak Glušakov. Pogrebnjak. Očekuje dodavanje Pavljučenko. Lopta kod Žirkova. Biljaledinov. Odličan start Petrovića. Glušakov. Posle duže vremena udarac Rusa ka golu srpske reprezentacije. Dik Advokat napustio je mesto selektora Belgije i preuzeo Rusiju. U nekim okolnostima koje se ne mogu nazvati baš čistim, jasnim, međutim, njegova plata je u Rusiji 7 puta veća nego što je bila u Belgiji. Zirjanov. Pogrebnjak. Anjukov. Zirjanov. Semšov. Ponovo zvižduci Žirkovu. Nije uspeo Tomović u prvi mah. Evo Žirkova u gol šansi. Biće korner. Vidić ga je sprečio da šutira ka golu rivala. Ne mogu da oproste Žirkovu odlazak u Anži ovde u Moskvi.
mada zaista teško da bi ko nešto mogao da mu zameri. Čovek zarađuje 9 miliona evra godišnje. Kuzmanović, Pantelić, sudija nije pustio prednost, loptu je imao Krasić, prekršaj na Marku Panteliću. Evo Žirkova u akciji, ovo je prva utakmica u karijeri koju igra kao član Anžija. Kada sam rekao nešto ranije da je on bio kratkotrajno vest dana u sportskim medijima ovde u Rusiji, činjenica da je Anži počeo pregovore sa Samuelom Eto'om i da je Kamerunac blizu prelaska u Anži. Govori se o godišnjoj plati između 17 i 20 miliona evra, što bi ga učinilo daleko najplaćenijim igračem na svetu kada se govori samo o ugovoru koji ima sa klubom. Tošić. Evo šanse. Ovo je bila najbolja prilika za srpsku reprezentaciju, iako lopta ni posle jednog od prethodnih udaraca nije otišla dalje nego ova. Slobodan Rajković je imao priliku da postigne prvi gol u dresu reprezentacije Srbije posle 5. kornera koji je izvela ekipa u belim dresovima. Pogrebnjak, Bilja Ledinov, Pavljučenko, rukom je igrao Kuzmanović. Brzo izveo prekid Semšov. Bilja Ledinov, dva lepa driblinga, podmetnuo se Vidić. Rusi deluju opasnije nego do sada. Pogrešio je Žirkov, Tošić, bio je ovo start Vasilija Berezuckog i prvi žuti karton na meču. Braća blizanci Vasilij i Aleksej Berezucki. Priča se čak o tome da je Gus Hiddink svojevremeno protiv Rumunije kapitensku traku bio dao Alekseju Berezuckom samo zato da bi ga razlikovao od brata. Kolarov, Ninković, Petrović, Tošić. Pogrebnjak, Bilja Ledinov, prepustio je loptu Žirkovu. Bilja Ledinov, ponovo Žirkov, opasno. Kolarov izbacio loptu van terena. Pavel Pogrebnjak je propustio Euro 2008. na kojem je Rusija igrala polufinale zbog povrede u susretu sa reprezentacijom Srbije nekoliko meseci pred start turnira. Zirjanov, Petrović, lopta kod Krasića, pokušava da mu uzme loptu Aleksej Berezucki. Krasić već u sredini terena. Tošić, mislim da je brži od Danjukova, ostavio je loptu Kuzmanoviću. Dobra ideja, Tošić ne može da stigne do lopte. Miloš Krasić, jedan od najpopularnijih srpskih igrača u Rusiji, pogotovo u Moskvi. Ako mogu dobro da razaznam ono što u ovom trenutku skandiraju navijači, mislim da viču Srbija, Kosovo. Petrović, lopta kod Ninkovića. Pantelić, otišao je na stranu. Novi korner. Izbacio loptu Aleksej Berezucki. Koliko god mogu da računaju na dobru skok igru srpski igrači, u toj meri, bar u toj meri,
mogu da se oslone na taj segment i Rusi zbog izuzetne visine. Krasić, Vidić, goal out. Krasić je izveo ovaj 6. korner. Na usvojenom snimku deluje kao da su ruski igrači igrali poslednji loptom. Akinfejev će vratiti loptu u igru. Nedostaje nam udarac u okvir gola. Nekoliko dobrih prilika, pogotovo ona Rajkovićeva posle kornera. Vidić. Faul Pogrebnjaka. Vidić vraća loptu u igru. Kuzmanović. Kolarov. Kuzmanović. Kolarov do Vidića. Petrović. Otvara se Kuzmanović. Petrović ga nije uočio. Lopta kod Krasića. Ponovo Petrović. Rajković. Tošić. Napadaju 2-2. Lopta kod Marka Pantelića. Primorao ga je na grešku Vasilij Berezutski. Pavljučenko nije uspeo. Sa Pavljučenkom u veznom redu, a Aršavinom napolje. Rusi nemaju tako tečnu igru na sredini terena, međutim, oni su u tih prošlih 10 minuta u nekoliko navrata napadali sasvim dobro i to pogotovo po toj levoj strani gde su sada Žirkov i Biljaledinov. Nije čudo što je Žirkov u toj meri ofanzivan. On je do 2008. i do evropskog prvenstva te godine igrao na mestu levog veznog igrača, a zatim ga je Hiddink gurnuo na poziciju levog beka. Lopta ka Panteliću. Ponovo prestup Marka Pantelića. Drugi na utakmici. Zaustavno vreme u prvom delu susreta. Potrajaće neko vreme s obzirom na brojne povrede i već 2 prinudne izmene. Upravo iz tog razloga. Anjukov. Ono što je dobro u vezi sa Anjukovim, to je da mu Tošić i Kolarov nisu dali mnogo prodora po ovoj strani. Sada Rajković pomaže saigračima da spreče tu akciju koju je želeo da nastavi Zirjanov. Jorgačević. Lopta je pala na nogu Marku Panteliću, nije uspeo i nije imao više sreće Miloš Ninković da nastavi akciju. Ninković se s vremena na vreme drži za glavu, za mesto u koje je dobio udarac. Semšov. Žirkov. Biljaledinov. Ponovo Žirkov. Vidić. Lopta ka Krasiću koji je daleko brži od Alekseja Berezutskog. Krasić je tražio prekršaj, a sudija jeste svirao, ali kraj prvog poluvremena.